Lakhang Korapon Nilip MC constituency ke parlo Chukehola Higher Secondary School Pathua Klamalong 6 Dipu ST Parliamentary Constituency Penkithur Dunji BJP MP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek PMI kapadopon Bangso vote kerek PMI long KAC CM Dr. Tuliram Ronghang EM Sorjo Rongphar EM Lun Singh Teron MLA Deputy Speaker Dr. Numar Mumin Nilip MEC Pobitro Rongpi East Karbi Anglong President Roland Killing Lapen Pinangan BJP Party along Kithe Kitingatum Chitong Dunsi vote kerek PMI along RDP do Nonapong MP Kiligalong Ong Dunga vote pen Amar Singh Tisophan Pahaisi Ansuse Kaching Thur Ponjia Phan Mate Ajak Dingklui Penakemang Article 244A ta Pachun Pon Lonang Pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen Radaphan Thantikang Keong dung APHLC Congress lapen APP a political party atum mithanga song aphan ningka chitheka vedet ajok BJP a party along chingbedung Chukehola pen Philip Tiso report TK News lapen ke bohat bolang sorap tumni lepan pin pura lon piju ladak towar nangi lahai towar tami ke claim ponjia phan nili pori ponpo lapen pinana ron barin pen cheklo rong kier set nangi lahai kakli pijo phan laben mani ke char sahen la per pitira char sakanda lahai sahen neng name pinpuro lone pian isi pena ke klem ponjia phan bori pon prohusi lajak nak pilo don itu nara tu ador ke so naya vote pido marjan long vote pilote kopi pian le doi son for mudil nije po dak son kat kelong le tum dolema Reson sa kat kelong le tum an ke Bobiturong pi lapen nili nomor mumina kahai kaya tum bato hoye pet Anton reson kat na pilaw eja phan nili tum bori pon pupusi larcak na kilo reson kat son bet are son karang bombensi nara tum kopi na kelong ye ladak ta me kurundulo kelong le dolan di lasi nomor mumin danguria আপনালোকৰ হকমান্য বিধায়ক ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক অনাৰেবল ডেপুটি স্পিকাৰ মই আৰু পবিত্ৰ ৰংপি আৰু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছো যে দিল্লীত কনষ্টেন্সি যিমানখিনি ৰেচন কাৰ্ড আছে গোটেইখিনি ৰেচন কাৰ্ড পৰিয়ালবিলাকক অৰুণোদয় দিব লাগে বুলি কৈছে তেখেতে দিম বুলি কৈছে গোটেইখিনি তাতে হবে এটা অৰুণোদয় লং ঠাই পদাৰ্থ আৰ্টিকল 1 ভাৰতীয় ভকে Reson kar ake joy pen sanglong lo inut pen lin pho bang troksi plong the lin thong ke ra pho asang chekloyo pen long po la pen inti pen thua phan hala the pharoke ira phoke bang bom ke mo assembly election nomor min to election an ke la ke suri thoman le rogi nito la ke lan ke la ke longi po mor ben yese ke chela ya tha kwan si pavitra rong pe kya jana pipo कौन सी डिप्टी स्पीकर और विपो नीलिता गौसन कौन सी जाकर राबुन बेर पैसे लाम ना है लासी निंकरी सीपेन इंदुत पे आसमान भारत पाकाटेन हरे सोन का तो प्रोमते लाख फो निंकरी सी निकान फो लाइन कोरा फो के जो इतना तो से के चला ये फना बार साइलो में तो से के चला मान लो में तो गैस के लो में तो वो बोटा खाओ नॉनसन बारे खाप लोग में थेंगे करके डालती लासी गैस के लोग ले दो माँ वाह मोमिंदा पूर गैस तो पमना से बुरे आमा बसर बरपुंग तारुपुंग तत्वर में तीन से चेंग बसर इकलामी के प्राप्जिन बेन चेंग बा कॉन्ट्रैक्टर बन गया अलॉटमेंट दिया लग गया एमपीए ले लो माँ ये लो पिठाई लो हाँ पिठाई लो वो में तो माने इधर पानी पीने कौन की पिचोक चिरता है सेटा 99% के केलोंग तंग कल जितुला अमर सिंह दी सोजों से हाइडर पता आर्टिकल 244 ए बांग है पाचुन बेक apa ada ka पिचुन बेगी माने मान के बोरी पो लाके पार्लियामेंट long si Lok Sabha Rai Sabha pass nangi mate asi laso convincing bang ke alang liklem अच्छा सर हला तुम्ही हला बितोर ती सो कलिंग जे बांग के बीजेपी जों से हाइडर लो बना सी के इम्प्लीमेंट दे में लगे एग्जाम टर लगे तुम डिसीजन है ना दो सी ए एग्जाम टर बे
UCC ta ave uniform civil code ta dage Karbi Anglong ke lake exam te CAA pen la UCC ke lake exam te Karbi Anglong Inte mo pen lake bahani kita balam la jitu song trong tu matter film ni la copy bu PPR lo pun te kilong le tu ulang sar la. la ko kale Oh. la hala lak thom lak riti Oh, lak. document bene Acha. elong le tum man gelang tum documents jete polo jada documents ki pian chokli man tum gelong at kilo namai long EPSLC Bharat Rock Thongkera si Bharat Sabha Thongkera isi la ben ke Aam Aadmi Party Anglong pet pen Bharat Rock si suse abang tu ang pia tum pini BJP elong chepra abdun lo dan local NDC la ben ke dan BJP party tum ke claim ke da mesep Narendra Modi apan buthor Prime Minister Peman Tuje apan ong duma voten Amar Singh diso apan vote kapilam je apan selang tum cerap jetu dun lo la sinil tum date kolon ninga klong pet la selang tum pan Ditum kita ngamai dagat kali di open di konsensi penceklok kalau ngaprek kami pilih EPSLC lebih Kongres lebih ke Aam Aadmi Party latum ci open sih baik independen me thodum tame BJP party lo aja problem